Cardom nilihiti roi berda thanbang thare chisong teron non angatum thekpolong jila ke weekly special bulletin mati hiti roi pen kirang sora berta doan la silang ponona hiti roi pen aberta Kewangji Karbing Long Autonomous Council MEC Kiligalong Kachepati Dunjia Pan Karbing Long Democratic Forum KEDF PUCEC Racharia Song Kedamtang Aru Achiklu Nipai Krener Kep Arni Mahang Bathek Ponsi Nomination Paper Sitami Jok Ponlo Lapen Puthot Aru Nipai Kora Heni Arni District Press Club Asai Hemalong KEDF a candidate Doan Atum Chingrum Si Perangkiamai Kangni Karbianglong Democratic Forum KEDF pen Kewangji Karbianglong Autonomous Council MEC Kilik Along Karjab Dunji Abang Pubang Piatum Lake Bogazan LA Constituency pen Lake Serpotar Constituency Kadom Terangpi Bogazan Jivan Chandrapathak Diopani Surjo Rongphar Nilip Samson Tiso Dwarbaguri Richard Tokbi Atum Henlopusi Pangdaklo Lapen Baithalangsu LA pen Dwar Amla Dhoniram Ingleng Amri Diufing Maslai Kopili Dhon Singh Kro Lapen Anparta Difu LA pen Langpher Constituency Puding Terang Mahamaya Bida Singh Rongpi Lumbajong Tingkreng Rongpi Lapen Singhasan Constituency pen Pradip Singh Narpusi Pangdaklo BJP party ticket বিচাৰিছে বেছিকৈ তেতিয়া হেৰি আমাৰ EM বা MEC ই কাউন্সিলত থকাৰ হেৰুৱাক আমি লগ পাই পেলাই আমি সেইটো কৰিছোঁ পাছতে বিভিন্ন মানে আকৌ ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে জইন কৰিছে সেইটো হয় আৰু আমি টিকেট নোপোৱা কথাটো আমি নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ আজিলৈ কিহৰ বাবে আমাক টিকেট দিয়া নাই কিয় মানে হেৰি আমি ভাবিছিলোঁ আমিয়ে ষ্ট্ৰংগেষ্ট ডেভেডাৰ এই প্ৰটেক্ট কনষ্টিটুৱেন্সিৰ পৰা যেহেতু সিটিং MEC আছে বা EM আছে কোনো MEC আছে যিনকক কিন্তু আমিয়ে মানে যি আমাৰ 2016 23 জুন পৰা আমি যিটো আমাৰ CM ৰ নিৰ্দেশ পৰা আমি মানে কংগ্ৰেছ পৰা BJP যোগদান দিছে হেতু পৰা আমি BJP আতি মানে পাৰ্টিৰ যি মানে নীতি আদৰ্শৰ পৰা আদি কৰি যেনেকৈ ধৰণে হেৰি পালন কৰিবলৈ আমি হেতু কৰি আছো যেনেকৈ ধৰণে আমি কাম কৰিবলৈ তেনেকৈ আমাৰ EM হিচাপে বা ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে হওক বা হেৰি হিচাপে কৰি আছো কিন্তু এই লাষ্ট মানে টিকেট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ মতে যে আমাৰ নাম নোলালে হেতু আমি আজি দিনটো আমি এটা ৰহস্য Alangli tumpen perangke amaya long ke pangdak pontuke det pi rachari asong mate National Party satum inglong aso arad panjasimet Assam ahawar kedo Karbianglong arad akemanga puthak asap ta kematha persik ponave Tan ongte kidip thibji aphansi bor ilo lasikewangji Karbianglong Autonomous Council MEC Kilik along KEDF racharia songa tumpen sitami Karjab Dunji aphan Jesik Chedang pon rinti lopusi perangke amaya long pangdak pon Lapen Anparta alang litum asong pen kewangji Karbianglong Autonomous Council MEC Kilik along nang haidet pulote Karbianglong arad akemang Autonomous State aputhak kache songji aphan sai kedeng ponji aphan ta pangdak pon Lapen six schedule aja kong rihinga me kacheleng atowar ingthir jirpen kijuna lang Karbianglong aduya hoy lapen joy ke pen se kachelang awar sai hei hui ke papleng ponjia phan KEDF asong pen pangdak pon 13 জন ক্যান্ডিডেট খাড়া করেছে কংগ্রেস কার্বিআংলং 3 জন আর বাকি 10 জন স্টারে আর এবার হয় হসাকৈ বিজেপি টিকেট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত খেলিমেলি হৈছে Aruni Paying Kora Hiniarni Adapor Pai Gracia por Malompen Mahamaya Constituency Angkang Kithom BJP Local Committee Ratching Room C Mahamaya Constituency Longpen Bharatiya Janata Party Mati BJP candidate Lunsing Teronapan Kangthum Karnipen Archupon Lunsing Teronapan aning kachethe BJP aralatum Kewangji Karbianglong Autonomous Council election ahut BJP asong pen kachetoy juna candidate apan ongdung award pen ke pahai ponje aputhak Jesik Chedang ponrinti Lapen Mahamaya Constituency arat atum aning kachethe parpika candidate apan Kangthum Karne lapen Karcho Setame Padopon Pusi Birta Ribdunlong Indian National Congress Racharia Songa Hinpen non Kewangji Karbianglong Autonomous Council Kilik Parman Ilising Tipia Phansi Congress Songa Hinpen Kachepati Dunjia Phan Songa Hinpen ticket pipon derapi Aruni Paying Kora Gethom Arni Amreng Constituency Congress Aradatum aning rong che pipon si Amreng Congress
candidate ilising tipia pan ke ongdung Congress atum motor pen kangtum karnia sai kedengpon. Kebangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik along Karjab Dunjia Bangpi ilising tipia pan ongdung Amren constituency arada tungkang tungkarni amai padupon. Bangso amai long methang asong pen kachitoy dun ilising tipi mate Congress a candidate apan ke ongdung award pen ke pahay ponji apan jithan chimun pon. Numati MEC constituency ang kang along BJP arada tumaninga chethe BJP candidate Riti Singh apan si long krehini polling station arada tumkang tumkarni lapen karcho amaita kepidupon. Mayalong ke ongdung BJP candidate Rites Inghi apan aning kachithe arada tumta chitongdun. Lapen kupuson pensi Rites Inghi apan Nomati constituency along pet pahay dun si rat keduk kisung ke jokpon long jipu aning chithe si ongdung award pen pahay ponang popusi kachitongdun BJP glembang pubang piatum pen rat athengnu ningjipon. Number 20 Singhason constituency pen Kebangji Karbing Long Thomas Council MEC Kiligalong kachipati dunjia candidate atum doan pen longnit indoor stadium along Aruni Paying Koira Ketom Arni ada por pai keba por pen chiu chiput kepidupon. Aruni Paying Koira Ketom Arni ada por pai keba por pen Kebangji Karbing Long Autonomous Council MEC Kiligalong kachipati dunji Number 20 Singhasan constituency candidate doan pen chiu chiput padupon. Labangso chihu chiput ke padopon amaya long EM Barim KADF a candidate Pradip Singnar PP a candidate pen Tongthang Tauthang AGP pen Diori Terang HSDC pen Dr. Mongme Rongpi la pen Congress pen CS Teron Atum Chetongdun Bangso chihu chiput ke padopon along IKA a Kongchun Bang Dr. Lipson Rongpi pen si Chari Ponlo la pen IKA Mai Pu Philip Taro Sistame Chetongdun. Aruni Paying Koira Pli Arni anerlo por pai Grace Sipen nilip MEC constituency ang kang Chokihola Dokora Biarong pen party office ahem along Sunil Tokbi HSDC candidate apan kang tumkarni la pen karchu asay kidingpon. Labang so mailong may kacharipon nilip constituency HSDC convener Dhoni Rongpi la pen alang lihin pen si aluhi pachinipon la pen lamthi si tami jaipon bang so mailong chitong dun SYC Convener Laichen Ingleng KNC pen Mirina BP nilip SYC Convener Benting Terang KSE pen Thompson Rongpi Sai Hemchun Bang Sujit Timung la pen pinangan kit higiding atum pen mailong chetong dun pen RDP dun Rinti. Karbing Long Thomas Council Kilik a returning officer ang Parata Deputy Commissioner pen Kilik Council ang tek apialo patini detapi top 10 polling station apan nong piponji pusi pangtakpon. Karbing Long Autonomous Council Kilik ballot paper pen si doji ballot paper pen Kilik ipado ahud ballot paper nahok o vote ke jog ahud voter atum ballot paper alu along stem ke theng pame mea jog ballot paper akile nahok aretiti Kilik ahud polling officer atum voter aphan koson si ballot paper along stem ke theng lapen kedu nangchi malaso aputhak than pen ballot paper kapanahok aphai pajum nangchi ballot paper alo kapanahok kapajum thek a polling station aphan top 10 anong a pipa jirji pusi Karbing Long Autonomous Council Kilik a returning officer pen lamthe pachutakpon. Non malam so aphan dihin na parman birtamo ington ponik senet.
আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Naman Wheel Care Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu, 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan, 782480. District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Dihinamo Pipothot Birta Longwang Tulo. West Karbing Long District along Kidamtang Arua Chikluni Pai, Kretok Si Aningwe, Ronghang Rongbong, Karbi Recho Harsing Ronghang Ahin Pen Inut, Abang Piapan Kachulang Rempu Alam, Abang Ke Ahoka Lipusi, Kara Asong Atumpen Aruni Paing Kora Pliarni, Lamklar Pipon. Hamran rong supi adung umrasi bearong along Karbi Richo Harsing Ronghang Ahin Pen Kacholang Rempu Akoy Kipipon laki Ahok Alam Kalila Pen Mentu Nesita Kroyon E Pusi Karbi Anglong Rong Asaramaya Tumpen Lam Klar Pipon Ahok Pet Alam Bangke Juli Terang Pi Inut Heme Pi Kereng Parok Aphansi Kedo Ningkan Hini Aprang Apenan Titekang Roklo Ausamar Bang Plido Lapen Osamara Tumta Teroi Railo Karbi Richo Tumpen Aprang Penta Donrap Kachipodo Keduk Kisung Ahut Sitame Chipo Chero Amun Pi Aron Pinak Achok Karbi Richo Tumpensi Soksang Sitame Kerap Pajirun Bom Pusi Pachini Pon Lapen Lam Ki Lam Pong Kepo Aningwe Vek Sitame Osamara Tumta Hem Dola Garlilo Karbi Kurpo Jingrum Labang so amai long bang tanili walking president lo di puser long yon long ta napen ge nili la kadogwe along benda jera rapet pensi non piniar ni bang nang koklo la tu hini pensi nili non pini da port long bang si ala nili tuma Karbi Richo phana pi yogi phan nili bang lo Kadil Senel Pen Aruni Paing Kora Pli Arni Kevangji Karbing Long Terms Council Kilik Aru along Pacheton Dun Pen Dipurong Supi Hiti Pi along Council Kilik Aputak Sakit alam Tekelong Japan ke project Chihuchiput Amo Padopon Dipua Hiti Pi along Kedo Chojor Cholang Arada Tumpen Hiti Kevang Abang Pubang Pia Tumapan Karbing Long Terms Council Kilik Ahut Kumada Pansi Vote Jokji Ma Pura Nili Tumaperang ke Mongol Singh Krolapen Mohorle Bang Stepan Tirona Tumapan Kasonsi Isi ke project Ajay Meklang Ikta Matnak Ken Dala Parsitum Egerlo Ora kami ken koson lesena munit mating wa koson muni sing wa po lalu kayak tiga munit kam kime kem jo bang bang ai no bagi foto ke dia teh hai masing enak ko dige non kang wa ni ngapor ngi le kami nang tunggang wa ini nang kamat ha ko koson ke dia tanang ko lagi ni pina ngomongen no masa ko nang ciparlu tap nang ciparlu ku di maksud pini wa ke ke dia di mo koson mahala ko arni Deli bangke nut de parti ke menit tanili ke matha bangke dak sobista mosti do so mosti upar trokam bang pen deli ke matha bangke parti lam lang pin pensi la mesen candidate dagrat pon ka hon theng la pani to er candidate pham pahai no ko bisi deli to ni da koi silang nam lo pro de development hin lang na pro to de ruling sarkar lo bidu sigi mi no la se ruling government lo kitu la bangke party hoila hai sabe independent na hai ong lo che ni mi chemo
Kasi ne maju phanta puke ne matha bangke mesen candidate je rada pan kama thate kaben ani klasa ba candidate pasi kadwe kalbiang la ora tum pucok kan hai ku se lili hin pen juni di party del asi noni tum kili ke porlo noni kang waya porlo richo thengang waya porlo asi osona candidate kang waya nang nani hin ko la sini lihin bangke mo candidate lam lalo amuni da bangke party lam lang li se hopet rat pan kang hon kajin su the ba pen kaching thu la phan kamatha rat pan hemsek pandang lo kadu be phanta mesen atowar ke ja pante candidate pasi atu be kar dang ora ta phuti go ni ko jo theng polo de no akun acha ke chok aldi ki doklong amri da phasi gichu bai nang ko pente karbiang long to mas council long ko sita me CM puno CM puno pagni dun je phan puno de nus aldi doklong a ot atur mesen atum hansi CM mar puno EM mar ko sita me invai polo si di tun mai hen pen ha osona candidate la son dang tum gamat hadu ma candidate Bitum bangke amuk lapan candidate sonson tu bangke jongnam de sitami lesen rat atum mane rat apan kelang kimesen ala bangsi kenang bo tapente kumbatan si kimesen da candidate pinai mala ke kato kabi rat atum nosi atudolo ma candidate la son amuni pasi de tu ai na rat atu ni ma tha ma te rat na ma tha nei la phano karbiang lo phan sen ali da kenal ke itu karbiara pa chi hon le karbiang lo ke do doan pa chi hon he la kan karbia lo farman ma te ma state particular ye ma chpa do ma patinang pa leader pa chi nei আমার জায়গাটো ডেভেলপ কৰিব লাগে আজি 10-15 বছৰ হৈছে ফুটপাথ ভাঙি আছে ফুটপাথটো বনাব লাগে ৰাস্তা ডাঙৰ কৰিব লাগে ডেভেলপে নাই আমাৰ মেইন লক্ষ্য হৈছে ডেভেলপ কৰিব লাগে আমাৰ জায়গাটো এটোই আৰু কেনেকে ধৰণৰ ক্যান্ডিডেট লাগিব ক্যান্ডিডেট ভাল ক্যান্ডিডেট যি কাম কৰে আমাৰ ইয়াত কাম কৰিব লাগে আপোনালোকে চাইছে নেকি ক্যান্ডিডেট কেনেকে ধৰণৰ ক্যান্ডিডেটটো এতিয়া বিশেষকৈ এনেকৈ চোৱা নাই কিন্তু কাম কৰিব লাগে যোনে ভালকৈ কাম কৰিব তাকে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব osona candidate sinang nilihin pen kapatini ke laheno mate nitum rak mate kidu kelak aswatum akari ke laheno atto kanu kelang abang mate towar la pen kadu kabe ki pithe ka bang la phansi nitum ke akenang sot la pen kidu kelak kuphan lang pik nang ji la pen kisung ki boy tumanda lang nang ji la pen tum kai ke ron mai ke kapating thur bera phan ke nitum ke jogje asini tuma kemang ke laheno Carbing Long Mas Council Kilig Returning Officer Lapen Council Kilig Hot claim no puthak isi lamtoy mate order bipon tanglo aruni phai crazy arni pensila so lamtoy pangcheng ponlo Carbing Long Autonomous Council Kilig Returning Officer pen kibi alam toy mate order atenke gov sai phuatum kilig amu playing plating ajahak akam claim long lelo ke claim long le akam angbong chiklojon tin anong nam dormaha penan par scheme project atangka p mate sanction long le kam work order pilong le administrative approval job card wareng ang hoi ke pa pleng ji aphan pachatak long le lam toy alo along akimia kam long e ke som sakori ki pi chokomara phan katerek suti mate leave ke en la pensai hempen damlong le pusi returning officer mate Karbi Anglong deputy commissioner pen lam toy alo along pachatak Puloni constituency along PHC sub center long kathar arong adung along sorkar atumpen kelang pon pilapen ke koi rokajok rada tum kisuka chelanga pan thedung akatura chetong nang no pusi birta nang pali Puloni constituency angkang long kathar arong arad lapen adung arai kedo arong arada tumse ka chelanga dim tebok head kavedada jok Puloni PHC kalisitame langhin PHC along an se ka chelang jia phan ponanglo Lasi cherok tok arada tumpen labangso PHC sub center kaparing tuji aphan pura rong arat pen abatai batai BJP kachari pon council along medical ar pukedo AEM lapen medical site kam asai phua tuma phanta lo pale bomlo এতিয়া দৰ্শন নহা কি একো দিয়া নাই ইয়াত হয় একো দিয়া নাই সোৱাই নাই আপোনালোকে কমপ্লেইন দিছে দৰ্শন নহা কমপ্লেইন কৰিছিলে মানুহকেইটা আৰু
This sabloi hai nai aru korai nai. Ne doctor nohakar mansan morise kete ben ko hoise nei gaon. Ha? Doctor nohakar mansan morise nei kete ba. Manu ইয়াত তো মানে পেশেন্ট বিলাক তো ইমান কিবা কৰা নাই যা এনে ইয়াত মানুহ কিমান আছে গোটেই এৰিয়াটো মানুহ তো পপুলেশ্যন আছে ভালে মান আছে আমাৰ দুইটা গাঁও আছিল তো ইয়া Sitame pini arnian tala bangso medical sub center ke pado pontuji aphan thangnat awar saita kedeng pon abirta abelang pusti birtalong Dipu Circuit House Conference Hall along Aruni Payangara Truck Arni, Carbing Long Tanmas Council Kiliga Hood, Koansi, Kilika Chepatia Bang Pubang Pia Tum Tangka, Kapada Matika Koros Nang Japutak, Isi Mai Kepedupon. Carbing Long Autonomous Council Kilika Returning Officer Lapen Ratchariang Bong Aruing Kora Truck Arni, Dipu Circuit House Conference Hall along Kiliga Hood Tangka Kapadam Nang Japutak Chingwai Ching Saipon. Returning Officer Pen Kepachatak Ateng ke Kilik Kepachatak Akut, Ador Kepatik Tang Ateng si Kilik Keturdun Abang Pubang Pia Tumta, Tangka Pedam Long Chochi, Gariso, Jeep, Wen, Tata Indica, Wagon R, Alto High Hui Arnisia Pan Paroner ke Batangka Ansi, Rong Long Chochi, Lason si Mai Kedo Ahong, Mate Podium ki Kimji Apan Tangka Suripli, Bang Thong Kep ke Jang Abbas Sika Suri Isira, Paro Truck Sira Pokep, Tata Sumo AC, Bolero AC, Sikasuri Sira Paro Plira Pokep Patikpon. Notification pragote ব্যবস্থা করে দিছিল এতিয়া ক্যাম্পেইন পিরিয়ডত আমি সামনে পার্টি ক্যান্ডিডেট নহয় আৰু যাতে ইয়াত অর্ডার মেইনটেইন থাকে আৰু পোলিংৰ কাৰণে স্পেশাল এৰেঞ্জমেন্ট কৰা হ'ব এটা কাৰণে বাহিৰৰ পৰা Prime Minister Narendra Modi Assam appeared he nang sunpen India long 9.15 ajak kiding nai dhola sadia dolong impupen rarapan panong pontang lo laso dolong isyang bongta aduntu kiding nai adolong lo Det pia Prime Minister Narendra Modi roda hempen Assam appeared he along nang sunpen aprangsi ajai mek ateng India ang bong 9.15 ajak kiding nai dhola sadia dolong impusi rarapan panong pontang lo Kiding nai adolong ingpu data pigoga muk along Indian Agricultural Research Institute akimi ki kimchi aphan long e sompon lo la data pi Prime Minister roda hempen Assam arong zopi Guwahati along palidam tu saru sajai along Prime Minister Modi palidam tu pen changsari along AAIMS akimi ki kimponchi aphan long e sompon tu Khanapara along Chief Minister Sarbananda Sonowal pen ki khiningkan si ke chok la pen Narendra Modi pen keja Union Gov Ningkan ke thom ke chok katalon amai pia long pen Prime Minister Modi kuti pharo sira inkoi sose arada pharman lamthan pon Prime Minister Assam kewang ahud Union Minister Nitin Gadkari pen chenglok penang an Minister Saipu Marta nangdun Pini hiti roya birta bang kelapan sikang tonik lo putho chetong thulonek kebangji abhom kuruarni bangso channel bangso por domi thak me kurang thu